Usibye kuba ari ingabo zidasanzwe muri aka karere k'uburasirazuba ndetse no kuba ari igisirikare gikomeye muri Afurika yose kandi kinatinyitse muri iyi si ya rurema, gusa ingabo z'u Rwanda zagiye zikora ibitendo hirya no hino mu bikorwa byo kugarurira amahoro ibindi bihugu, aho zirukanaga imitwe y'inyeshyamba. Singiye kuvuga kuri ibi bigwi, ahubwo tugiye kuvuga ku ntwaro zikomeye u Rwanda rwibitseho mu mwaka wa 2024 na mu mwaka wa 2025. Muri izo ntwaro zimwe muri zo mwamaze kuzibona, izindi zirwa zicaracara mu kirere, hamwe na hamwe babashije kuzibona. Mwabonye ubwirinzi bw'ikirere buzwi nka Iron Dome bwatabaye Isiraheli ubwo Hezbollah na Hamas bayigabagaho ibitero by'indege ndetse n'ibitero bya misile. None kuri ubu u Rwanda rwabitseho Iron Dome rubasha kwirinda ibitero by'ibisasu byari biturutse muri Congo. None izi ndege karabutaka waba uzizi? Iyi ni helicopter fighter jet y'Abarusiya, ikaba imenyerewe mu ntambara muri Ukraine. Iyi ni Bayraktar y'Abanyakatari, indege igezweho cyane, igezweho muri 2025, ikaba indege y'ikinyejana ifite ikoranabuhanga rya 5G. Izi ndege zombi u Rwanda rwamaze kwibikaho, zikaba ari indege z'ikoranabuhanga kandi z'umuvuduko uhambaye, zihindura amateka menshi ku rugamba. Niranezbi nk'ibisanzwe ngo haye ikaze, intore imwe rukumbi yakubise icumu rwagati mu nyandiko, maze ubundi ibinyamakuru bikamvuga imyato. Kimwe rukumbi mu rw'imisozi igihumbi cyemera gufata umugaragu w'ibyegeranyo ngo abakusanyirize byinshi, ubundi akomeze kubibagezaho akantu ku kandi mu Rwagasabo. Ibi nibyo bigezweho. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment na share. Mu minsi ishize ku rukuta rw'ingabo z'u Rwanda kwa Twitter bapostinze bavuga ko General Mubaraka Muganga yamaze kugera mu gihugu cya Qatar, agiye kureba imyitozo mpuzamahanga ihuje ibihugu bigiye bitandukanye, igizwe n'ingabo 1500. Nyuma y'amashusho agaragaza ingabo zose zihuriye hamwe ziri mu myitozo ya gisirikare, dore yuko iyi myitozo yari yahuje ingabo ziturutse mu bihugu 50 ndetse n'ingabo ibihumbi hafi 11 z'Abanyaturukiya. Iyi myitozo yari ihuriyeho rero biragaragara mu mashusho kuko bigaga kurwanira mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere. Nyuma y'ayo mashusho, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yongera kugaragara mu mashusho ari imbere y'indege ya Bayraktar amaze gusinyanya amasezerano n'abayobozi ba Qatar baba bahagararanye. Amakuru akomeje gucicikana rero ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko u Rwanda rwamaze kwibikaho izi ndege, ko Mubaraka Muganga ubwo yari ari muri Qatar ari yo gahunda yari imujyanye cyane yihutirwa, dore yuko izi ndege z'umuvuduko uhambaye zikorwa n'uruganda rwo muri Turukiya. Uru ruganda rwatangaje yuko byibuza kuva bazikora igihugu kimwe aricyo cyamaze gutanga komande yo kugira ngo kizigezweho. U Rwanda rukaba rwaramaze kwibikaho izi ndege mu gihe ruri kwitegura yuko hari intambara ishobora guturuka muri Congo cyangwa mu Burundi, mu gihe perezida wadahwema gutangaza yuko urugamba yarwiteguye kandi ntabwo bafite bwo kururwana. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kugenda uburebure bwa kilometero 800 mu isaha, bivuze yuko guturuka i Kigali werekeza i Rubavu ni muri kilometero 140, yahakoresha iminota byibuza 12 gusa. Kandi amakuru ahari ni uko ingabo z'u Rwanda zari ziri muri ubwo butumwa muri Qatar zari zaragiye guhugurwa uburyo bwo gukoresha indege zigezweho z'intambara, cyane cyane harimo n'izi ngizi zigaragara nka Bayraktar. Nuko gusa izindi ndege zitavugwa aha ngaha, gusa zishobora kuba zirenze n'iyi ngiyi tubona yari iri hari. Ibindi wamenya kuri iyi ndege nuko ifite tekinike z'urugamba zigiye zitandukanye, harimo kuba yabasha kurasa ndetse nakora ubutasi, ikabasha guspayinga amakuru y'ibisirikare bahanganye nayo, kandi iri no kubagabaho ibitero. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kumara amasaha 5 mu kirere. Iyi ndege ikozwe mu buryo bwa hypersonic kuko igenda ku muvuduko uhambaye.
Ndagushimira wowe wabashije kubana nanjye kuva ku munota wa mbere kugeza ku musozo. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment na share. Nimba ufite igitekerezo watugezaho cyandike muri comment, maze ubutaha tuzakigukoreremo icyegeranyo cyangwa tukigushakiremo amakuru arambuye twakugezaho. Imana ibahe amahoro n'imigisha.